Danas smo u Kladnju, došli smo da pitamo lokalce gdje su najbolji ćevapi u Kladnju. Za ćevape je zanimljivo da nekako u cijeloj Bosni svi kažu da su baš njihovi najbolji ćevapi, a u Kladnju su meni prije govorili da imaju negdje dobri ćevapi, ali ne znam gdje, tako da idemo da pitamo mještane gdje to oni jedu ćevapi i da li su to stvarno ti najbolji ćevapi. Poštovanje gospodo, možemo li vas pitat, tražimo gdje ćemo jest u Kladnju, jest, restoran neki. Evo preko mosta, odmah desno. Preko mosta, desno, koja ćevapčinica? Kako se zove? A vi učite samo ćevapi, evo. Svejedno, mogu i ćevapi. Ima li tu dobici, najbolji uklad. Znači, preko mosta, desno. Odmah preko mosta i desno tu. Kod Zije. Kraj rijeke. Kod Zije. Prvo hoćemo ćevapi. Izvolite tamo preko mosta odmah lijevo. Šadrvan, jel? Šadrvan, jesu. Da upišemo, imamo za sad vrlo lagan izbor, 2 za šadrvan. A u Kladnju ima ovdje nekoliko restorančića gdje može imati ćevapčinca ovdje. Kako se zove? Šadrvan jel? Šadrvan, Dobro. ovdje stiče ćevapa, stvarno je dobar. I dolazi, gosti dolazi van Kladnja dosta i tako. Drvan? Ćevapi, idite tu, mislim da ćete doći opet, ako odete. Ali ja sam iz Travnika, tamo su poznati ko najbolji. Svako ima svoje, ali probajte pa ćete Ništa, vidjeti. idemo u šadrvan definitivno. Drago mi je što s vama pričam iz Travnika. Također. Drago mi je, jer ja sam sportista. Jel, Ja sam košarkaš bio. I ja sam košarku igrao. Ja sam prvi koš ubacio u dvorani, to je davni 80-ih godina. Ja sam igrao i u Banja Luci, u Mostaru i Višegradu. 20 minutes later. Imali smo taj klub doskora, evo sad imamo dvoranu. Reha, hvala vam puno. Ništa, vidimo se. Idemo na ćevape u šadrvan definitivno i da kažu 52. mjesta Veha je rekao šadrvan, idemo u šadrvan. Ćevapčinica Šadrvan, nećete nigdje bolje ćevapi pojesti. Znači, šadrvan najbolji ćevapi. Šadrvan najbolji ćevapi u državi. Šta imam, ja Sadmir. Dobro, Namet, drago mi je. Vi ste Iz Travnika i Goražda. Maša, baš sam udaren na Travničane da kažem da su ovdje najbolji ćevapi, to mi je greška u koracima. Slušam te. Jesi u Travniku? Jesam, ali sam dovodio i Travničane ovdje i morao sam priznati da su bolji. Da su bolji? Teška srca, ali su priznali. Vidi, ja ću iskreno reći. Ćevapi su vam najbolji ovdje u Šadrvanu. Definitivno. Hvala puno, vidimo se. Šadrvan, 100% pobjednik. Ovo više ne potrebe za ćevape da pitam uopšte. Šadrvan, restoran još neki? Prvi nezainteresovani u Kladnju. Kladnjan, svaka čast, stvarno komunikativni, društveni, evo majke, baš mi je lijepo ovdje, mogu bi prenoćiti. Ova dvojica su sad malo bili, ali žure na džumu, hajde, pa opravdano. Još vide mene to. Nisu zainteresovani. A imate ovdje dobre ćevape. Šadrvan. Jeste. Svi kažu šadrvan, to je kogod kaže ćevap šadrvan. Odo na džumu žuri. Ništa, ajde. Hajde, ja ću vas sad svih kolima i idemo gore. Maksuz u mušku vodu da vam se ja javim na Facebooku. Hajde, dođi. To je najbolje. Dođi, urednik, ja sam ti imao Kozlić, znaš, Ibrahim Kozlić. Da. U dvorani ja pričao 40 minuta. RTV, TK, izbacite moje emisije. Meni ne treba uopšte. 2 minutes later. Radim tranziciju, način. Pa tu pamtim sve. Važi, ajde, svako dobro. Šadrvan je definitivno broj 1 za ćevape, tu idemo 100%, tu nema priče, nego tražimo još neki restoran. Gdje ćete jesti? Jest. Blue Sky. Blue Sky, pizzu, jel? Hvala, brate, Vaš automobil. Jest. Kaznu ste dobili za parking. Koliko? 15 maraka. Kako Jel? nisi vidio? Jel mogu kod tebe platiti? Može. Platili smo kaznu 15 maraka, nisam morao na bankomat da idem. I rekao je brat da će nam 15-20 followera, da će... Kako ste? I rekao je brat da će nam 15-20 subscribera nakucati tako da marka po subscriberu. Meni cijena top, šta ti kažeš? Što ljepota. Ja jedem kod kuće. A nekad kad iziđete van kuću mora se nekad van jesti. Kod ovog Čamđića. Kod Čamđića, Šadrvan. Ja. A ima ti košture gore. Košture je Blue Sky, ona je tako. Ništa, hvala puno, ugodan dan želimo. Idemo u Šadrvan onda. A imaš i kuhanje gore ovdje u gradu. Kako se zove? Čoše. Čoše? Jeste. Ali idemo prvo na ćevape da vidimo. Može. Da vidimo, da kažu najbolji. Najbolji su ćevapi ovdje kod ovog Zije. Kod Zije. Jeste, Čamđić. Kod Čamđić Zije. Idemo kod Čamđić Zije u Šadrvan da vidimo te najbolje ćevape. Kažu bolji od travničkih. Bolji, 1000 puta. A 1000, sad 1000. Ja 1000. Pozdrav.
Šta se jede ovdje? Pored što Samo ćevapi. to svi rekli, Samo brate. ćevapi. Znači, ćevapi reklo je 20 ljudi. Koji raz završen? 9. 9. Gdje ćete na ekskurziju? Išli smo već u Gdje? Mostaru. Jeste noćili ili samo dnevna? 3 noći. A, ljepota. Idemo tu. Hoćete vi na ćevap? Pa doćam. Jo, pa hajde dođite, bit ćemo tu. Uživajte. To je najbolji raspust. Između 9. i 1. srednje. Uživajte. Ćao. Vozrca. Kako ide? Mi ti snimamo za YouTube, idemo po gradovima i pitamo gdje se najbolje jede u tim gradovima. Ovdje u Kladnju, pa ajmo reći, pitali smo 20 ljudi i 19 je rekli Šadrvan. I svi su rekli najbolje ćevapi, kažu bolji nego u Travniku. 10, 5, lutka ima, ok. Stvar može ime 10. 10, a ja kad je... Kad su najbolji. Oj, kako, 99. godine smo tu, ono, Jeste vi tu, Čevapđinca, jesmo tu lokalno. tu su, jel? Ma ja odavno smo. Jeste vi vlasnik ili Ja sam sin od vlasnika. sin, jel? Da. Čevape, znači poljevamo lepi. Pa ne znam, hoćete li vi da se poliju? Hoćemo i Ja. oj. Da drugačije i može. Čevape, samo tu radimo. Ljeti malo ubacimo sučikice, bude neka kombinacija, ono, specijalitet ćevapi i ništa drugo, samo tu. A koji imaju 5, 10, 15, 20, jel? 5, 10, 7 ima. 7? Aha, A, vi- 5, 7, 10. Znači, Ja. Velika, srednja i mala. To je se spontano stvorilo. Ono, ljudi su, hajde ima nešto između 10, 5, ima 7, hajde i tako da se ono... Bravo, jest. Da i baš Žene spontano. uglavnom 7 su nekako, 5 im je Pa malo. tako, ja, Jeste, da. 7, ono, ja. Sad u zadnje vrijeme imamo dosta gostiju iz Srbije. Ozbiljno? Voda. A, naiđu tu. Naiđu tu Vojvodina, gore, taj dio pretežno Novi Sad, prema Novom Sadu. I onda tako malo na Google mapama nam preko preporuke. I fino vam je ovdje ovaj dio. Pa, Ovaj dio, jest, stvarno fino, je ja. ono, Fino, ljeti čuvati bude- i zelenilo i Ja. cvijeće i sve. Eto, bude fino, ono, i dijaspora dođe malo posla, ono, i Ja se šeta tu, bude baš ono. Ja, budu što Šetaš se, da. Ja, budu dani dijaspore, tamo u augustu, polovina augusta. A koji svugdje, jel? Ma ja, koji Da. svugdje, ja. Mada hladan je dosta ljudi otišlo odavde, tako da, onaj... A to je koji svugdje. Ja, isto što koji kažeš. svugdje, okej, dobro. Važi, ajde, može. Ja ću jednu malu rakiću. Malu rakicu. Ja. Ja rakiću. Da znate, ja ću jednu malu rakicu. Ja. Ćemo šljivu. Živo. Ajde kad dođe samo. Prijatno vam, To. izvolite, stiže kajmak. I sačekat ćemo ju i možeš, molim te, 3, kako, male rakice. Ja. 3 male rakice. 3 vale, Šljive. a Šljive imaš. A, Ja. rakice. puno ti je 3. Ne, a ti svakom Imaš te šljivu. Idemo pet, kako se zovete? Raj. Rajfe, ja sam Admir. Drago mi. Znači, jabuka ide, Jabuka najviše. evo, Evo živjeli. drage. Vidi, prvo ova lepina, sviđa mi se, vidiš ti kako je to. Krskava tu, natopljena gore, dobro, reš pečena, dobro poljevena. Gledaj ti, evo, uf. Dobar. Bolji od pite. Bolji od pite, definitivno. Imam top listu, Travnik, Srebrenik, neću vjerovat, Sarajevo, Lukavac, Mostar, Jablanica, Tuzla. Tuzlu sam davno jeo, bili su da dobri, ali nisu toliko dobri bili. Sviđam se što je dobro natopljeno. Ćevapi su odlični, baš su dobri, ne znam jesu tebi. Meni su baš dobri. Pravi. Bravi, stvarno su dobri. Vidi, nije samo ćevap. Sve ukupno... Joj... Mislim da mi je Srebrnik sekundu bolji. Joj, teška odluka. 3. ili 4. mjesto. Kladanj, Šadrvan, 3. mjesto. 3. Sočniji su mi nekako nego u Sarajevu. Možda je presudila i ova natopljena, sad će se Sarajlije naljutiti. Zato što oni ne vole ovo natopljeno, oni vole somun. Ali ja volim ovo malo, srce više ide ka natopljeno, tako da ćevap je stvarno fantastičan. Mala prednost Kladnju Šadrvanu, 3. mjesto. Tako je.
Nema što uljepšavati. Momci, sudić po tanjirima, a? Još je E, malo pa- nije ostalo, nije loše. Da, imam ja svoju neku malu listu ovu, Dobro. subjektivno. Aha. Subjektivno i napašće me tamo u Sarajevu, ali sam rekao da su mi bolji od sarajevskih. Pa dobro. Bolji od sarajevskih. Od travničkih moram držati, pošto je Moram, subjektivna lista. dobro, ja. Naglašavam, travničke držim prvi. Ne znam šta nisam bio tamo kako praviš, dvije nisam. vrste mesa reći ovo. Ja, dvije vrste mesa. Mi dvije vrste mesa. Mi koristimo teletinu i junetinu. A, To miksamo, imamo neki omjer, svoj omjer masnoće, omjer mesa, i pravimo tu, tog se držimo. ove Ja. lepine, lokalna pekara neka radi. Lokalna pekara od Eldina Omerovića koji se baš bacio na tu, specijalizirao na tu, sa svojim sinovima radi, baš njegova je pekara tu nedaleko, možda 1 kilometar odavde. Uparili smo se dobro, on ima dobre te lepine, mi imamo dobre ćevape i frcera. Probali smo najbolje ćevape u Kladnju, zauzimaju pošteno 3. mjesto nakon Travnika i Srebrnika, ali bukvalno nijanse su marginalne. Tako da mogu komotno biti broj 1. Svi koji budete prolazili kroz Kladnjan, navratite tu u Šadrvan, neće se pokajati, lijepo je tu uz rijeku, sjedi se, zelenilo, ljepota, ljudi stvarno fini. Svi u Kladnju su fini, da ja ne bi pao. Počastio nas je ćevapima, eto, mi smo počastili druge, tako da je sve fino, širimo ljubav i sviđaju se ljudi, stvarno pozitivan narod i vrlo rado ću se vratiti ovdje. A vi kliknite tamo subscribe, ako vam se sviđa ovaj sadržaj, evo i Sandija, ako nećete radi mene, radi Sandija, kliknite subscribe. Da možemo nastaviti da snimamo ovo po Bosni i Hercegovini, vidimo se, jer nije jeftino, jel? I iz kojeg ste vi grada, pišite nam i napišite gdje da jedemo ćevape u vašem gradu. Odjava.